Ajmo karaula ništa. Konto sad koji je mali, jes? Konto koji je bio sa mnom? Da, ima onaj Adnan. Jel Adnan, jes? Jeki. Samo više u final. A sestren je s nekim njegovim rođakom gore hodala. Vidi na putu Sarajevo. Kekić je i on. Ne znam koji je. Kako se rukomet igra gore? Ovaj, to će kod nas. Polako, polako.